Doctor who contracted Ebola in the Congo has been discharged from a hospital in the year with nearly 100 deaths so far and counting, but American officials continue some good. Nongeye kubasuhuza nshuti mukurikira cyane umuganga Clement Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero ikiganiro twateguye ni ku bijyanye n'ubuzima nk'ubundi uko bisanzwe, ariko cyane cyane hari icyorezo kitwugarije muri iyi minsi cyamaze abavandimwe bacu cyangwa se abaturanyi bacu muri Congo, i Burundi. Icyo ni icyorezo cya Ebola. Indwara ya Ebola yafashe intera ndende, abantu bari gupfa, abantu bari kurwara cyane. Tumaze kumva amakuru mu kanya kuri BBC buryo ki abarwayi bari gutoroka bagatoroka aho barwariye bakajya mu buvuzi gakondo. Mbona no gutanga n'itangazo kugira ngo umuvuzi gakondo aho aherereye hose wabona umuntu uje amugana afite indwara idasanzwe asanzwe adasobanukiwe, abashe kubanza kwitegura cyangwa se gushishoza amenye indwara agiye kuvura iyo ari yo, kuko uko byagenda kose icyo bita Ebola ni indwara mbi cyane. Iyo igiye guhitana uyirwaye ihitana n'ugiye kuyivura, kuko bisaba indi protection ihagije cyangwa se ubwirinzi buhagije mu Kinyarwanda. Reka rero tugire icyo tuganiraho, kuko uyu munsi nafashe urugendo nzenguruka umujyi wa Kigali ndeba uburyo ki hameze, uburyo ki abantu bari kwitwara, kuko igihugu cyacu duturanye n'ibihugu bitandukanye, duturanye na Congo, duturanye n'Ubuganda, duturanye n'u Burundi, tugaturana na Tanzania. Ibihugu byose rero muzi ko harimo inshuti zacu, harimo abavandimwe, ni urujya n'uruza ku mipaka murabizi. Gusa ndashima igihugu cyacu gifite ubwirinzi buhagije, ntabwo ushobora guca ku mupaka udakanagiye mu mazi batagupimye, afite ibipimo bihagije kugira barebe uburyo ki niba nta ndwara wambukanye uzana mu gihugu cyacu. Ariko murabizi neza ko hari igihe icyorezo cyihishe ugasanga arakinjiranye. Ubwo nazengurutse umujyi wa Kigali mbona rwose umutekano ni wose, abantu nta kavuyo gahari nk'uko ahandi usanga hari akavuyo, ugasanga ubwirinzi buragoye. Ariko ndashima rwose mu Rwanda tugira icyo bita gufatanya n'abashinzwe umutekano, ntitugorane, ibintu bikagenda neza kuri gahunda. Mugerageze rero twirinde iki cyorezo kugira ngo tubashe kugikumira, kuko numvise amakuru cyane muri Congo n'i Burundi, ariko n'i Bugande byagezeyo, n'i Burundi birakaze cyane kuko abantu bari gupfa ku bwinshi. Ubwo rero ayo makuru cyane cyane abavuzi dufatanyije kuvura izi ndwara zitandukanye zitajya zimenyekana. Indwara zitajya zimenyekana murazizi nyinshi, ni imyuka mibi, abadayimoni, amahembe na za nyabingi. Ariko iyo hajemo n'iyo Ebola rero nayiza nk'izo ndwara n'ubundi. Iyo ije nk'izo ndwara rero nta kindi dukoresha uretse kubanza gusuzuma, akigera iwawe ubanza ukamenya ngo uyu muntu avuye hehe, kuko abenshi bari gutoroka ibitaro, nk'aho muri Bugande bari gutoroka ibitaro, no muri Congo nuko bakajya mu bavuzi gakondo, akagera agikandagirayo bose guhita bapfira rimwe. Reka rero tugerageze, niba hari indwara wumvise ko umuntu akuzaniye idasobanutse, banza ushishoze. Numara gushishoza ushyire ubwirinzi buhagije, ubanze umenye niba avuye kwa muganga, akwereka impapuro zo kwa muganga. Ikindi rero nk'uko nari mbibabwiye, nazengurutse umujyi wa Kigali, ariko nabashe gufata amakuru mpereye Kicukiro aho bita kuri Nobleza umanuka ugera mu Giporoso. Nagendeye uburyo ki mu muhanda, uburyo nta rujya n'uruza rwinshi rugiye rutandukanye. Urumva ko kwirinda biba byatangiye, murabibona muri video uburyo ki nagiye mfata iyo video kuva aho ngaho Kicukiro umanuka aho bita kuri Nobleza umanuka ukagenda ugera mu Giporoso. Nta kavuyo kenshi gahari nk'uko byari bisanzwe. Turashima rero leta y'u Rwanda kuko iba yagize amakenga, bakashyiraho icyo bita umutekano uhagije. Ntabwo bipfa kuza, biterwa n'ubuyobozi buhari bwiza cyane, ngira ngo namwe murabizi, murabisobanukiwe. Wowe rero munyarwanda, wowe muturage, wowe wumva iki kiganiro, ugerageze ugisharinge kuri bagenzi bawe benshi bagiye batandukanye, kugira ngo tubashe kubona ubwirinzi buhagije, tubashe gufasha ubuyobozi bwacu. Erega ntabwo nubwo ari ukubufasha, uba wifashije nawe ubwawe, ugafasha igihugu nawe wifashije. Reka rero turwane urugamba, kuko ni intambara nk'izindi zose. Indwara ishobora gukara ikarusha icyo bita intambara muzi barwanira mu mashyamba, nk'uko tujya twumva ngo barwanira muri za hehe na hehe, cyane cyane nko muri Congo muzi ko haba hari intambara, mukaba muzi ko ni muri za Ukraine haba hari intambara. Iyo ntambara rero wumva irwanywa n'amasasu n'imbwa zo mbona ziremereye, nta ihuriye n'intambara turi kurwana y'indwara zigiye zitandukanye. Izi ndwara zigiye zitandukanye nta kindi wakora
uretse kwifashisha iki, kwifashisha imiti, kandi imiti ni ugushaka buryo ki imiti igezweho ifite imbaraga, kuko imiti yose tuba dufite muri iki gihe iyo haje indwara y'inzaduka, icyo gihe usanga imiti nta hantu iri gukora. Nka Ebola rero ntawe urabona umuti, nta n'urabona n'urukingo, kandi muzi uburyo ki ifatwa, ni indwara ifata ugasanga umuntu araturaguritse, amaraso aravuye, mu minota mike yaba apfuye. Ubwo rero umuntu ajya guturagurika inyuma, inyama zo mu nda ziba zahiye, imyijima iba yahiye yabaye ifu, ibihaha biba byahiye byabaye ifu, byagera ku gifu noneho kigashwanyagurika cyo, kuko haba harimo umuriro, kiba gicumba umuriro, byagera mu mara hatogota. Mwirangire mwa bantu rwose tugire icyo bita amakenga, dufatikanye kugira ngo tubashe kugira umutekano ku buzima bwacu n'imibiri yacu n'imiryango yacu. Nitumara gukora uwo mutekano uhagije, icyo cyorezo ntaho kizatwinjirira. Ariko nsaba ko n'abavuzi aho muri hirya no hino gakondo, nibo mvuga, ntabwo mvuga abavuzi bavura izi ndwara zo kwa muganga, aho muri hirya no hino mureke dufatikanye dushake imiti yavura ibi byorezo, kuko iminsi turi kwinjiramo n'iy'ibyorezo, kuko ibihe byahanuwe, kuko mu bihe by'imperuka hazaba ibiruhije, hazabaho intambara, habeho inzangano, habeho indwara zidasobanutse, arizo z'ingizi turi guhura nazo. Ngira ngo mu minsi yashize twari muri covid iracendereye, ibaye icitse intege ho gakeya, nubwo idahari ariko hari igihe haba izindi zihishe hirya no hino. None urabona na Ebola rero, murabizi ko covid yaje, Ebola imaze iminsi mikeya muri Congo, none Ebola yongeye iruburutse iragarutse. Ubwo rero mugira amakenga, kuko hari n'ibindi biba byihishe hirya no hino. Icyo nari mvuze rero ku bavuzi bagenzi banjye dufatanyije uyu mwuga cyangwa se aka kazi, ni ugushaka ubuvumbuzi buhagije kugira ngo tuvumbure imiti ibasha guhangana n'ibi bintu byose, kugira ngo tubashe gufasha amaleta yacu. Ntabwo navuga leta yonyine y'u Rwanda cyangwa se n'andi maleta tukugaje, ahubwo amaleta yose hirya no hino ku isi, kugira ngo Imana ikomeze dukoreshe imbaraga yayo igaragarire muri twebwe. Ubwo ndi kuvuga ba baganga bandi bakoresha impano bahawe n'Imana, hari n'abandi bakoresha impano ngo bavanye ahandi hantu sinzi aho bazivana, ariko njye ndabwira ba bandi bafite impano bahawe n'Imana, reka tuyisabe Imana yacu, kuko ni umubyeyi, ni umutabazi, azatwongerera imbaraga tubashe guhangamura n'ibindi byose bitarahangamurwa, kuko nzi neza ko niba ubasha guhangamura imyuka mibi, guhangamura abadayimoni, guhangamura amahembe, ntabwo uzanirwa guhangamura n'ibi byorezo byose kugenda biza mu buryo budasobanutse. Nk'uko rero maze gushima aho ngaho nazengurutse, reka nongere nshime ntaho ntageze mu ntara zigiye zitandukanye, harimo Uburasirazuba, harimo Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburengerazuba, aho hose nubwo ntakandagiye cyangwa se ntahageze, ariko murebe iki kiganiro kugira ngo mwese mubashe kugira ubwirinzi, noneho cyane cyane abegera umupaka aho mugira ubwirinzi buhagije, mugire n'amakenga, kuko iki cyorezo kigeze mu rugo iwawe mwese murashira, nta rukingo nta n'umuganga. Gerageza rero niba uzi ko turi umupaka, niba hari umuntu uri hakurya aho ngaho i Bugande, Tanzania, i Burundi, mubwire ngo uretse kunsura, byakomeye. Mu ntambara iyo hageze intambara buri wese asamaye, ariko ntabwo mvuze ngo ni ukwanga uwo muvandimwe cyangwa se ni ukwanga iyo nshuti yawe, ahubwo ni ukugira amakenga, kuko naza arwaye n'ubundi arakwanduza, mwese mupfane. Murapfana kandi atari byo mwasezeranye. Hari abasezerana ngo tuzabana akaramata, tuzatwarwa n'urupfu twese tujyane, ariko iyi ntabwo ari intambara twarwana ngo dupfane, ahubwo ni intambara twarwana twirinda, nkarinda wowe uri aho ngaho ushaka kuza kunsura, nanjye nkarinda abanjye. Reka rero tugire umutekano uhagije kugira ngo tubashe gufatanyiriza hamwe kurwanya iki cyorezo. Ngira ngo Bibiliya yabivuze neza ko hazaza ibyorezo bigiye bitandukanye. Ngira ngo rero ibi ngibi muri kubona, njye mubona ari nk'akanyafu, hazaza ibikomeye cyane mutaramenya, bibahahamure. Iki ngiki murabona ko ngo iyo cyinjiye ku muntu atangira kuva amaraso mu mazuru, mu matwi, ahantu hose hari utwenge tw'umubiri, ukabona ari kugenda atobagurika amaraso ava. Mu minota mikeya abahirimye hariya bagiye gushyingura, kandi wowe urwaye Ebola ntawe waba ujya kugushyingura, hari ababa bateguye kujya kumushyingura uwo muntu. Ibaze rero utirinze ngo uzashyingurwe nawe wishwe n'urundi rupfu utishwe na Ebola. Reka dufatikanye rero kugira ngo tugire ubwirinzi buhagije, kandi Imana idufashirize hamwe kugira ngo buri wese abashe kugira amagara mazima, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo roho nzima umubiri muzima. Wowe rero wagira uburwayi buguturutseho utagize ubwirinzi, menya ngo uraba wiyahuye n'Imana ntizakubabarira, ntuzabona ijuru. Nubwo abantu benshi bavuga ngo ijuru ngo ntiribaho, ariko ijuru ribaho. Reka rero dusoreze aha ngaha, ariko buri wese agira amakenga kuri iyi ndwara, agira amakenga ku byorezo biri kuza ubu ngubu, agira amakenga
kugira ngo abashe kugira impagarike nzima, kuko akenshi hari igihe tuvuga kubaka ubuzima bw'umuntu, wivuza wirinda, ugasanga urimo urubaka amazu, urubaka amagorofa utabanza kubaka umubiri wawe. Iyo usenyutse nta wundi uwusana, iyo utawusanye ukiri muzima ntabwo uzawusana warwaye. Iyo umaze rero kuremba, inzu burya isenyutse barongera bakayisana ikaba neza, bakayitera irangi ugasanga isa neza. Ariko umuntu iyo amaze kuremba yapfuye nabi, ni ukumushyingura ugashyira mu gitaka, kandi wagiye mu gitaka nta yindi migambi biba byarangiye, ibyo yatekerezaga birangirira aho ngaho. N'abandi ba nyiri uwo muntu mu kumushyingura ni akanya gato bakaba baramwibagiwe. Gerageza rero wiyiteho, nutiyitaho n'Imana ngo ifashe uwifashe, niko njya numva baca uwo mugani. Reka rero tugerageze turwanye iki cyorezo, tugira amakenga ku miryango yacu, tugire amakenga kugira ngo na leta ubwayo yoroherwe, abashinzwe umutekano boroherwe, twe kujya tubagora aba bagabo. Twasoza tudababwiye uburyo ki ugomba kwigira icyo bita ubwirinzi buhagije. Niba wumva ugize umuriro udasobanutse wowe ubwawe ku giti cyawe, fata umunyu w'inyanja ikiyiko kimwe ushyire mu mazi ubitekane amazi ahagije nka litiro nk'eshanu. Ayo mazi namara kubira uyatereke ahantu abe nk'akazuyaze uyiyuhagire, ariko atari akazuyaze cyane. Numara kuyuhagira ukabona uwo muriro ntugiye, ukumva uracyari guke, menya ngo icyorezo cyakwatatse cyangwa cyagufashe. Utangire wegere ibitaro, uhunge umuryango wawe w'umutekano, kugira ngo umuryango wawe udahura n'icyo cyorezo. Ikindi kintu nshaka gusorezaho ni ukugira isuku ihagije. Gira isuku ihagije. Niba ugiye mu isoko niba udafite sanitizer, kwa muganga hari aho bashyize amazi yo gukaraba n'isabune. Wagera ku isoko naho biba bihari, wagera kuri gare aho naho biba byateguwe. Gerageza rwose inzego z'umutekano zubahirize, ko ndabizi zirahari ziri gufasha abo bantu. Gerageza niba uzi ko ugiye mu isoko harimo ufite iki kibazo cyangwa se iki kibazo kuva ku gihe cy'uburwayi, dufashe uburyo ki twarinda abantu maze twirinda. Winjire mu isoko umaze gukaraba, biradufasha kugira ngo tugire umutekano w'ubuzima bwacu n'imiryango yacu. Kugira ngo rero icyo kintu ni ikintu cyumvikana, kuko abantu bari gupfa bashize. Ngira mwumve amakuru neza muri Kongo uko bimeze, mwumve amakuru neza i Uganda uko bimeze. Ntabwo ari ukuvuga ngo dukeneye amaviews nk'uko mujya mubitekereza, cyangwa dukeneye amasubscribe nk'uko mubitekereza, aho turifuza ko imiryango yacu yagira amagara mazima, kandi tukagira n'ubuzima muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana niduhane umugisha mu izina rya Yesu.